videre til en historie, der handler om, at København i morgen bliver omdannet til et hav af lyserøde fjer, dans og musik, når Copenhagen Pride, en parade for homo-, trans- og biseksuelle, går gennem byens gader. Den begivenhed trækker mange udenlandske homoseksuelle til, men det er ikke kun paraden, der lokker. København er på vej til at blive bøssernes by. 3 fyre på ferie i København. Det er en veldig koselig by i hvert fald. Fantastisk. Det er stortrives her. De 3 er langt fra de eneste bøsser, der bryder sammen byen. Mike Mastandrea har været i København i en uge, og det har gjort stort indtryk på ham. Copenhagen is just a great city to be a part of. There's a lot happening. There seems to be a really cool vibe going on. There's always things happening in the streets. People seem really with it. They seem to love their city, which is really nice. It makes you love it as well. Ferien er foregået med hans partner, der nu er rejst videre. We travel a lot, and in our travels there are certain cities that we sort of travel more as friends. And I felt in Copenhagen that we didn't need to do that, and I could easily call him my partner and then, walk safely down the street, and that was very nice. Tolerancen oplever de også på caféen. Det er en venlig by. Du føler deg ikke noe utsatt i København, eller det er en veldig inkluderende by. Men det er ikke bare tolerance, der får Wonderful Copenhagen til at markedsføre København som en bøsseby. Der er jo en direkte økonomisk årsag i det, som kan gøres op i tørretal. Homoseksuelle er et attraktivt segment. De har ikke nogen familie, de skal med. De shopper godt, de køber godt i byen, de bor godt, de spiser godt. Der er allerede mange, der shopper, bor og spiser godt i byen. København er allerede attraktivt for homoseksuelle fra hele verden. Men vi kan se på nogle af de initiativer og attraktioner, som vi har, som også tiltrækker homoseksuelle, at de har en stærk tilslutning. Mike Mastandrea kunne faktisk finde på at pakke og flytte hertil, for han har svært ved at finde 3 ting, han ikke kan lide ved bøssernes by. I don't know if I could think of 3 things. There's not much that I don't like, other than the weather I had this week, but as you know, that changes and it changes everywhere, but I loved everything. It's been a great week. Og den store parade i København begynder i morgen kl. 16, og Per